486 et 487 ka tafsir al Quran de surah 40 dhalika alladhi ko ɗum woni ɗum o aljanna ɗo woni o yubashirullahu mo Allah woni weltinirde ibadahu jiyaɓe makko alladhina ɓen amanu gomɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi qul wi la as'alukum min landaki on alayhi edu ko mi wajoto on kon ajiran joddi illa al mawaddata sona ɗaɓɓugol giggol hakkundeji meɗen fil qurba e nder ɓattodiral ngal wo may yagtarif kala faggitiɗo hasanatan moƴƴere Allah dal nazid lahu min ɓeydanaymo fiha e nder moƴƴere nden husnan ko moƴƴi inna allaha anden allah ghafurun ko yafotoɗo shakurun ko yettiniɗo am yaquluna kaɓe wi'ay aftara wonde a fefindi alallahi libuɗa e hoore Allah kadiban fenade fa in yashayillahu si allahu on hino yiɗuno yahtim o montay ala qalbika e dow ɓernde ma nden alquranare nden o montayno nde o itta toon wa yamhu llahu allah on hino montira albatila mere nden himo monta mere nden wa yuhiqqul haqqa o tabintina gonga kan bi kalimati sabu daliyeji makko ɗi innahu no allah alimun ko anduɗo bi dhati suduri gundoji ɓerɗe wa huwa alladhi kanko allah woni yaqbalu tawbata mono jaɓa tuubo yani ibadihi ga e jiyaɓe makko ɓen si ɓe jaɓi tuubude wa yafu himo yaafo ani sayyi'ati ga e boneji ɗin wa ya'lamu himo andi ma taf'aluna ko wonɗon gollude kon wa yastajibu alladhina himo notoɓen amanu gomɗimɓe wa amilu salihati ɓe golli golleli moƴƴi wa yazidum o yilto o ɓeydana ɓe kadi kala ko ɓe torimo min fadli immorde ɓural makko ngal wal kafiruna hefera ɓen kañum lahum nawdan ɓe adabu letto shadidun tiɗude ɓe tori wo ɓe toraki wo walaw basata allahu hara Allah yanyanno arrisika arsikaji ɗi li ibadi wonande jeeya e makko ɓen fo ɓe wona risuɓe alɗuɓe ta miskinu ala Allah wila bagaw ɓe bewayno fil ardi ka leydi walakin siko woni ɓay ko ɗum yunazzil o jippina noon hande kadi arsikaji ɗin ɓe kadarini eɓɓore ma sha yeru konko muuyi yeru konko yiɗi innahu sabu kanko Allah bi ibadi e jeeya e makko ɓen khabirun ko humpitiɗo fi maɓɓe basirun ko sutiɗo wa huwa alladhi kanko Allah woni on yunazzilu al-ghaytha mono jippina toɓo ngon min ba'di ma qanatu immorde ɓawo ɓe taƴike kamɓe yimɓe ɓen wa yanshuru sakita rahmatahu yurmede makko nden ɗum woni ndiyan ɗan wa huwa al-waliyyu ko ɗon giɗon alhamidu yettiniɗon wa min ayati no jeeya e mandeji makko ɗin khalqu samawati tagegol kammoli ɗin wal ardi e leydi ndin wa ma bathay konko saki fihima e nder majji min dabbatin imorde ko memminoto wa huwa kanko Allah ala jam'ihim e dow moɓidirgol ɗiɗo idha yasha'u si tawi woni mo yiɗi qadirun a taway ko wawɗo wa ma aswabakum kala ko heɓi on min musibatin immorde e musiba fa bima kasabat ande tun haray ko sabu ko faggiti kon ko sabu ko golli kon aydikum juuɗe mon ɗen e kadi ande haray wona nambara mo faggiti ɗon on fof non wa ya'fu kanko Allah mo yaafade an kathirin gay ko ɗuuɗi wa ma antum andon kadi on wonali bi mu'jizina kon lawotoɓe Allah fil ardi ka leydi wa malakum alana on min dunillahi ko hewta Allah min waliyin immorde giɗo wala nasirin wona wallo waylite wa min ayatihi no jeeya e mandeji makko ɗin aljawari ɗeɗo laaɗe dogayɗe fil bahari ka nder baaru kala alami wawɗe wano pelle in yashasi mo yiɗi yuskinir riha o deƴƴina hendu ndun fayazulalna hande kadi kanje laaɗe ɗen ɗe wonta rawakide hara ko ɗe humbuɗe hara ko ɗe deeƴuɗe dariɗe ala zuhari e hoore baharo tawa ya taɓa ko hendu ndu woni ɗe naɓude inna fi dhalika ande woni ɗum ɗo fof la ayatin mandeji li kulli sabbarin wonande kala hewɗo muññagol shakurin yettowo nemaji makko ɗi aw yubiqhunna masimo faala o mutina ɗe kandir bahar to bima kasabu sabu ko ɓe faggiti ko sayid ɗo fo wala wadde o yaafu himo yaafade woni kanko Allah an kasirin gay ko ɓuri ɗuɗude ko wa ya'lamu alladhina anda ɓen yujadiluna wonɓe wenjude fi ayatina e nder ayaji amen ɗen ma lahum ala naɓe min mahisin immorde darirgal fama utitum ande tun kala ko okka ɗum min shayni immorde piiji aduna famatawal hayati duniya ko nafawel gurnan aduna non koko lannata wama indallahi ko kon kon kala khairum ɓuri moƴƴude wabuga ko ɗum kadi heddoto lilladina wonande ɓen amanu gomɗimɓe wa ala rabbim tawɓe kaka joom maɓɓe yatawakkaluna ko ɓe holori
walladina ben yajtanibuna wuɗɗitiɓe kaba'ira al ismi ko ɓuri mawnude kon e bakkatuji ɗin wal fawahisha ko boni kon e ko ñiddi kon wa idha ma ghadibu e kadi siɓe tikkinama bimana ko woni legoy siɓe bonnama huma taway kamɓe yaghfiruna heɓe yaafo walladina e ɓen istajabu li rabbihim notiɓe joomi mum wa aqamu salata ɓe ñiɓe julde nden wa amrum tawi kadi fiyake maɓɓe shura ko disodiral wona dictature baynahum hakkunde maɓɓe wa mimma razaqnahum yogay konko mi arski ɓe yunfiqun heɓe itta sadaka walladina ɓen ida asabahum so tawi woni heɓiɓe albagyu bewre nde hum taway kamɓe yantasiruna heɓe wallidira bimana si goɗɗo woɓɓe bewi e maɓɓe ɗaɓɓitiɓe legoy a taway ko ɓe wallidira woɓe wa jaza'u sayyi'atin ande non jodde bone sayyi'atun ko bone goto misul ha yermum faman afa wuritode kala yaafiɗo o asulha o moƴƴini fa ajurara e joddi makko ni alallahi no ka Allah innahu no Allah la yuhibbu zalimina o yiɗa toñoɓe wala man intasara wallahi kala foluɗo ba'da zulmi ɓawa toña ko o toñako fa ulaika haray ɓen ɗon ma alayhim wonali hino e fawi e dow ɓen ɗon min sabili immorde lawol nangitirede lette innama sabila ande lawol nangitirede lette ko fawi ala alladina koye dow ɓen yazlimuna nasa toñoɓe yimɓe ɓen wayabghuna ɓe bewa fil ardi ka leydi bi ghayril haqqi ko alda e gonga ulaika ɓeɗo lahum noden wi adabul lette alimun musude wala man sabara wallahi kala mun ñiɗo o wafara o yaafi inna dhalika ande ɗum lamin azmil umur ko jeeya ɗum e fiyakuji fellitanteɗi wa man yudlilillahu kala mo Allah majjini fama lahu heɓantama min waliyin immorde giɗo min ba'dihi ɓawa makko wa tara zalimina yayi toñoɓɓe lamma ra'ul adaba tumande ɓe yi lette ɗen yaquluna ɓe inna hal ila maraddin tawsino wodi faade ruttorgal yara ka aduna min sabil immorde lawol e haygol